Dobar dan i dobrodošli u 21. epizodu engleskog kroz govorne vježbe. U ovoj ćemo epizodi govoriti o prijedlozima i naučiti nazive određenih objekata, a usput ćemo naravno kao i dosad ponavljati sadržaj iz prethodnih lekcija. U jednoj od prethodnih lekcija radili smo upitnu riječ tko, za koju smo rekli da se kaže who. Tko je ovo se kaže who is this. Tko je on se kaže who is he. To sve znamo. Danas ćemo raditi drugu upitnu riječ, a to je čiji, koja se kaže whose. Primijetite da je izgovor riječi whose isti kao izgovor riječi who kad je prati is u skraćenom obliku. Who is, whose. Kad upotrebljavamo whose, čiji, u rečenici, uvijek ga mora odmah pratiti imenica. Dakle, stvar za koju pitamo čija je. Na primjer, whose car is this? Čiji auto je ovo? Ili na hrvatskom možda prirodnije, čiji je ovo auto? Pokušajte izreći sljedeće rečenice. Čija kuća je ono tamo? Whose house is that there? Čiji auti su ovi? Veoma su skupi, zar ne? Whose cars are these? They're very expensive, right? Čiji roditelji ste vi? Je li vaš sin Robert? Whose parents are you? Is your son Robert? Čiji si ti brat? Je li tvoj brat naš liječnik? Whose brother are you? Is your brother our doctor? Čija su djeca ona vani? Whose children are those outside? Nikad nisam na poslu zimi ujutro. I am never at work in winters in the morning. Čiji telefonski broj je ovo uopće? Whose phone number is this even? Prisjetite se da even u pitanjima ne znači čak, već uopće. Ona je puno mlađa od svog brata. She is much younger than her brother. Ona nije moja prijateljica više. Tako je bezobrazna. She is not my friend anymore. She is so rude. Šef moje najbolje prijateljice je uvijek pristojan s njom. My best friend's boss is always polite with her. Ispred se kaže in front of. In front of. In front of. U većini slučajeva iza ovog izraza, a ispred imenice koja slijedi u jednini, moramo staviti član the. Više o tome u nastavku. Pa tako ovaj izraz obično glasi in front of the. Iza se kaže behind. Behind. Također ga uglavnom prati član the, pa glasi behind the. Pokušajte izreći sljedeće. Moj auto je ispred vaše kuće. My car is in front of your house.
Čiji auto je ono ispred kuće? Whose car is that in front of the house? Čiji roditelji su oni ispred škole? Whose parents are those in front of the school? Dvoje ljudi je iza naše kuće. Two people are behind our house. Zašto su ova dva auta iza naše kuće? Why are these two cars behind our house? Zašto je toliko vruće u proljeće? 30 stupnjeva Celzija je. Why is it so hot in spring? It's 30 degrees Celsius. Je li tvoj auto ispred ili iza ove škole? Is your car in front of or behind this school? Tata, oni ljudi su još uvijek ispred naše kuće. Dad, those people are still in front of our house. Je li njegov auto ikad ispred kuće? Is his car ever in front of the house? Od 7 ujutro do 1 poslijepodne. From 7 in the morning to 1 in the afternoon. Na se kaže on. On. Riječ na smo imali već u nekoliko fraza kao što su na poslu, ali onda nije bila riječ on, već at work, at school i u frazi na svijetu, gdje također nije bilo on the world, već in the world. Riječ on u značenju na upotrebljavamo kad je stvar doslovno fizički povrh neke druge stvari. On. Knjiga se kaže book. Book. Množina te riječi onda glasi books. Books. Polica se kaže shelf. Shelf. Uz imenice, dakle riječi koje označavaju stvari, predmete, živa bića i slično, poput knjiga, book ili polica, shelf, uvijek moramo upotrijebiti jedan od dva člana. Određeni član, the, ili neodređeni član, koji smo do sad susreli kad smo govorili o zanimanjima i nacionalnostima, a ili an, a waiter, an electrician. Dakle, nikad nećemo reći samo book. Ne. Ili će biti the book ili a book. Osim ako upotrijebimo posvojni pridjev, moj, tvoj, njegov i tako dalje, što smo do sad radili. U tom slučaju nema člana. Dakle, netočno je reći the my book ili a my book. Ne. Ili je the book ili a book ili my book. Koja je razlika između the book i a book? Dakle, the se zove određeni član i upotrebljavamo ga kad govorimo o određenoj knjizi. Dakle, kad je u razgovoru svima jasno o kojoj se knjizi radi. A book ćemo upotrijebiti kad ne govorimo o određenoj knjizi, već o nekoj knjizi. I to vam je ujedno najlakši način da razlikujete ova dva člana. A shvatite kao neki, a the shvatite kao onaj ili taj. U sljedećim rečenicama, a i većini rečenica u budućnosti, imenice će vjerojatno tražiti određeni član, pa pripazite da kad god upotrijebite imenicu, umetnete i taj član, the. Pokušajte izreći sljedeće.
Knjiga je na polici. The book is on the shelf. Primijetite da sam rekao the book, jer govorimo o određenoj knjizi, i the shelf, jer je jasno na koju policu mislim. Zašto je knjiga iza police? Why is the book behind the shelf? Recite usporedo. Auto je ispred kuće, moj auto je ispred kuće. The car is in front of the house. My car is in front of the house. Čija knjiga je ovo? Whose book is this? Primijetite da ovdje isto nema člana the. Whose book, a ne whose the book. Whose, čiji, je isto jedna od riječi uz koju ne upotrebljavamo član the. Ljudi ispred naše kuće The people in front of our house su naši baka i djed. Zovu se Chris i Julie. Are our grandparents. Their names are Chris and Julie. Je li knjiga ispred ili iza police? Is the book in front of or behind the shelf? Ne, knjiga je na polici, ne iza police. No, the book is on the shelf, not behind the shelf. Obično je sunčano od 1 do 5 poslje podne. It is usually sunny from 1 to 5 in the afternoon. Ali nikad nije preko 27 stupnjeva Celzija. But it is never over 27 degrees Celsius. Auto je još uvijek ispred škole. Zašto? The car is still in front of the school. Why? Ispod se kaže under. Under. Radni stol se kaže desk. Desk. Ispod radnog stola se kaže under the desk. Pokušajte izreći sljedeće. Je li knjiga na radnom stolu? Is the book on the desk? Zašto je knjiga ispod radnog stola? Why is the book under the desk, a ne na radnom stolu? And not on the desk. Primijetite da sam za a ne rekao and not, a ne and no. Ovo je radni stol mog oca. This is my father's desk. A onaj tamo je radni stol moje majke. And that there is my mother's desk. Ovo je mamina omiljena knjiga. This is my mom's favorite book. Primijetite da u ovoj rečenici isto nisam rekao my mom's favorite the book, već samo my mom's favorite book, jer ponavljam, uz riječi moj, tvoj, njihov i tako dalje,
koje označavaju pripadnost ne upotrebljavamo član the. Ovo je moj radni stol, a ono je radni stol mog šefa. This is my desk and that is my boss's desk. Knjiga je ispod police, nažalost. The book is under the shelf, unfortunately. Zašto je on još uvijek nezaposlen? Why is he still unemployed? Oni uopće nisu s vama više. Gdje su? They are not even with you anymore. Where are they? Jesu li knjige na polici ili na radnom stolu? Are the books on the shelf or on the desk? Sad ćemo ponoviti riječi koje smo radili u današnjoj lekciji. Radni stol. Desk. Polica. Shelf. Knjiga. Book. Ispod. Under. Ispred. In front of. Iza. Behind. Na. On. Čiji. Whose. To je sve za danas. Čujemo se u idućoj epizodi. Nemojte raditi više od jedne nove epizode dnevno, ali slobodno ponavljajte naučeno. Pozdrav!